Ngithi nginibingelele khona la ku Big Space. Namhlanje ke mbukeli ngiphethe ke indaba ke ithinta amakhosi iKaizer Chiefs. Indaba ke nje ozoyithokozela kodwa ke before nje ngihlale kodabeni cela ke mbukeli ungakhohlwa ukuthi ke ulike and usubscribe. Ngiphethe ke la indaba ke ithinta ezama transfer udaba ke ulithinta lapha umdlalo waseTanzania uFaisal Salam naye ke lapha umqeqeshi wamakhosi uNazreddin Nabi. So ijournalist uMickey Junior lapha ku social media uveza ukuthi ke uFaisal Salam benaye ke lapha uNazreddin Nabi babe ne call ngawo ke lapha uMonday bexoxa ke lapha ngendaba yakhe noFaisal Salam ethinta ke ukujoyina iKaizer Chiefs. Ubeke seqhubeka uMickey Junior waveza ukuthi ke uSalam ushilo ukuthi ke uyafuna ukujoyina amakhosi kodwa ke konke ke lokho kuzodependa ke na kuNabi ekutheni uyahlala lapha kumakhosi noma kuyahamba. Yena uSalam ubeke seveza ukuthi ke uNabi ufana nobaba kuyena and ke udlala indima enkulu kwicareer yakhe kwezebhola. And yena uMickey Junior ubeke sevala ngokuthi ke njengamanje ayikho into ke bisakhulunyiwe into ke ephathekayo between yona ke Kaizer Chiefs nayo ke lapha eAzam i-team yakhe ke yena uFaisal Salam. Enye into kuMickey Junior ivezile la uveza ukuthi ke eAzam ithenge ke izithathe ke offer engaphansi kwa $500,000 okuyimali ke ngaphezulu kwa 9 million uma kuyiphendula uyisa kuma randi. So injalo ke mbukeli yona ke le indaba ke ethinta umdlalo lapha eTanzania umdlali kodlalela iAzam FC yakhona ke eTanzania obelokho ke linkwe nalo ke ikhosi iKaizer Chiefs. Yizo ke indaba engiphathele zona lezi cela ke mbukeli ungakhohlwa ukuthi ke ulike and usubscribe ake ngithi ke nje danke ngiyazi bongela.